Good morning vlog EP baru. Ai ku play ka step pa ke ben EP baru. Di ko ba pilih iya tu ke video ni awan sini siapa putan. Dia tu ko ke video ngam do yo dia bende. Ngam do yo dia bangande video bha. Ba si shong kali bete ma. Dia minta ka step ka step bangai ladan sini siapa putan. Dia kabeleng sini ka slap pe dia ngan pini pi pe kan ni ka view sang ka putan pe kalong ikoi ba dia ngat pa dia nama kala pher kamariang ka surjang lo kala pher la set khon kala yo bayong kle dem ni le hira an sa jam hi ke pe kete shani umda ai hon kulma de ki kali ro kalong chai pe di mentang la poi hani jaka bam ngin di step ke breakfast ni di te shiri manga bati di email abadas आई से बोलना पड़ेगा देखो देखो वाह 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 हाँ वाह वाह अच्छा है ना कितना अच्छा है देखे हाँ ये जगह का नाम बताओ फुनसलिंग Phuntsling फुनसलिंग भूटान Phuntsling Bhutan हाँ। ये ada ni ni ha Phuntsling तब तक Bhutan आप लोग इधर का आदमी नहीं है वो हम बहुत लोग दूर का मेघालय से हाँ मेघालय से मालूम ना मेघालय निकालिए हाँ बोलने से कभी मेघालय नहीं नहीं ऐसे है ना आप लोग शिलोंग मालूम शिलांग मालूम yes शिलांग का आप लोग Chirapunji मालूम हाँ dia Chirapunji बहुत आदमी अच्छा है उधर का आप लोग क्या कॉलेज पढ़ा है क्या नहीं हम लोग कॉलेज खत्म हो गया हाँ खत्म नौकरी जॉब करते हैं क्या करना चाहिए हम स्टूडेंट हाँ, student है आप। हम तो खाली 10 हो गया क्लास अभी क्लास 10 अभी अरे देखने में तो कॉलेज खत्म हो गया जैसे लगता है हमको तो अरे थोड़ा बड़ा है ना खसी मालूम हाँ खसी खासी हाँ आप गया शिलोंग में ये तो शिलांग में कितना बार हाँ कितना बार एक बार 2 बार गया कहाँ भी गया Chirapunji पे गया हाँ Chirapunji कहाँ भी शिलोंग किसी हाँ अरे इन्हों तक कहाँ गए उधर तक कितना गाड़ी भाड़ा कहाँ कहाँ उधर तक हम लोग जाएगा अभी इधर देखो मिनी बस है तो एम्बेसी इंडियन एम्बेसी का इंडियन एम्बेसी कहाँ कितना इधर देखो एम्बेसी है ना क्या है देखो ना इंडिया हाउस है ये देखो साइन बोर्ड पे ले लेगा होगा ना कहाँ इधर 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 में हाँ तो कितना पैसा देखो इंडिया हाउस है ना इधर ऐसा तो कितना बाइक गाड़ी हाँ करना पैसा हाँ नकली बाइक गाड़ी नकली रुपया वो ये है ना इधर आप लोग ये इधर में आया ना पे इंडियन करेंसी जो हाँ इधर और ले बे अरे ना चारों इंडिया हाउस मिल से हम पूछेगा वो लोग का पूछेगा वो ड्यूटी का पूछेगा कौन सा रोल आप गाची गाची को मुस्लिम इंग्लिश खाना लागो बे Indian currency or Yeah, yes. You have embassy. Yes, Indian embassy ya. Indian number? Huh? Yes, here is Indian embassy. Yeah. तो कितना गाड़ी भाड़ा पैसा ना 150 कैसा 150 खाली इधर खाली एक बेटा बीबी है यार 100 मेघालय का मुझे एडन स्कैम 100 मेघालय में आएगा ना मेघालय में आएगा तो खाली अच्छा 100 oh thank you Tinggi lawan ban shopping dia kini ka shani de habra pisa shibun kiram ha ki jan
perlok baru kebastusi mentang ngin haban mi non ni haban mi nang ni tong ba sho bangin mi nang ni ngin lek phong ya ka jan ngin lek phong ya ka jan traditional jong kini ki dan ma ban sa chingan ma ni na do shlong shning lai 100 have a good ngimut ba wan sting hindai have a good ngi haban it pai thli no hi na mar ba dan napring jingi bombiang dah ka dokumensi dia ni apa ni no sa mentangin yo ai ben lek phong to ka jan ni putan Ya, gini yo pengadaan. okay ta at least man yo phong ka to hala kamen ni Perlok baru mentang kan dry no ya ka jimbam sini sini dan ngan bam dah ka fish pa. Tip ka fish pa. Tip kantangnya. Dali mana original. okay mentang mang ti thor rice ong compare mo dekan pidi shi pigi ba rice ni ngai ma riceข้าวซีบอชิดอังนี้ถึงข้าวเช้ามันเดิมไม่ใช่อีนี่กินเป็นไรซ์ประเด็นอะไรมันเดิมบ้าอุคัมเพลมาต้องเลยนะแต่บอกสมาบังอ่ะสมาข้าวซีบาลงไปกุมบาลงสมาข้าวซีบาเด้เตียนบามเนาะที่กินนี่กี่จริงบามพูดดันเนี่ยบามkasi tryนี่ดิวชิคเก้นนี่เต็มตัวเต็มแล้วดิวบอกอีกอันเต็มเลยKita cimbang lajak ni. Dia tu macam dia udai. Kan ni? Padut. Mesti. Dia. Kan ni kan dia cimbang juga kan dia fish. Fish pa. Jadi ni macam ni oh. Ni babang pa. Gani mat ngam tip bang ba. Di tingin niya bam na siya perlok. Tingin bam na siya mo. Ya di ma de bam ni pait ni lai si siya na ma bansa siya di rumya sa siya na. Ni ibayarap hay ni de kay say hi to ba say hello. Hey bro. Perlong ada bam mentang ni lah ketang pelat ani kalong pembaca bang abam haying hi ani decoration dia tangan bam soundnya ngalayo hong ni kan ni kejan ke pangakwa ada menu my god macam tu yang kai macam tu tadi ka baje berdiri di tengah ha
Ini kan gini kalian buat Thai sini. Kayak kaba kabaji India minta kadai Ashteng, kabaji Bhutan kadai Lai Siteng. Jangan nak apa di kau ni? Kan ini Bisa pencendur ya. Tinggal mentang lapang kini kerjaan jang kadi kap dan sini. Kay ikop ni am yang abang sa penifol ho. Sumpah saya pen ifol yang penifol ni mdan ni lah. Ya, mentangin dek yang ni miet kalau miet kat dia miet I bahar ya. Dia up dengan net syang teh. Dengan sa penifol pi kan dia dress dong apa? Oh, bengkau dalam nak layar ya. Yang peti. Sebenarnya kami. Ingat kay hap em mah. Ya. Gaduh dulu lambutan itu. Ya, Bang. Bawa nak kita. Peiteng teh, ya iwalekai. Wantang simi layar nang Bhutan, saya tak kenal layar tunum senan. Layar tunum Bhutan, ya nak. Pisau kum dah, layar kau tu kerja apa sini? Lawan sikit Bhutan dong, lawan baik kon kadang dijumpa dengan pong kadi kerjaan. Ikap nang Bhutan ni mah, biang kan? Dah ikap nang Bhutan ni kat. Thank you. Lain dah salah senang. Kalau ka pasamkin mereka kata gaji sisa, ngi mentang ngila apa Asia India. Mentat ngidangdan. Mentat siapa ngidangdan apa Bhutan? Dan mentang nak apa ni apa aja kau Bhutan. Ngempai berkala. Ngila apa India pesa.